Hallelujah, welcome to Korusia kan metodo ta ng time in rompa na masa ng God o kapagat magun roro masa ng God chorus magun bless at chay nong yung chay kendo ta life pag chay wiya kapasa masa ng God nan wawa po chorus ang gun rong chorus ang gun lukuriang Jesus ang sa what chay mamor nan way me kalangan yung chay product mimiotas ngayon mo retail we chorus ko na patani rela ramas perangka kiangan ke mo soto kamu yung ngoy char kan rong lo kayan pompe chay kan mi secondary mi sampaw yawi secondary rupture yawi kau na mo tong trans on chay share masanang god kau na mo tong trans on chay kapakapul kuriami kwan so me chay ba mela bang pantala Sutra Thailand son we kong go to the Thailand, Sutra Thailand son go tong kon upon go to Thailand more. Els pangatong Thailand ko yon son rachigatik silu mama sani supplement coat kan. Okay, masani kumai kilang one limpak and samo on child. Supplement limpak melaut melel. Ima kareta atraika atanaki supplement coat. Armet udan melel. Ima kareta sambak in sasagan gutrail. Weki epil sasa coat. Okay, sme samba. Koros mesuigala kauno. Uksaro masani samba. Demorin samba. De aramas me. Memor nan samba apsasa ko time ko saya wasa kampaka bai ko anso wat kitalu dan sabal mangot abo saigin de dama kital pan wiala ab yet magitail son nian kraisa bang gotto kital ban duelai bueke kital ban udial ni udan momme gay no met etoke Iraila kan magasamo Christ etoke Iraila kan me kodong kauno through Jesus gay me pewe ko sa yaki sapulima limpak me laut melel imakareta chay kak ataniki ki sapulima god metutan melel imakareta samba sa kin kutrail weki rasasa god So sampai ko sa yayar kichay chorus armasin samba masodra child relationship masodra child ewang God through Jesus en kichay wiya kapagpagan God kay den kichay sapol mang God wegi chay sa God chay bilban sodra wewo kitame chay ban mela wiya tirin armas matmadawa kay tag matmadawa kamelel kan esapong matmadawa aba mela wiyala kutruk wiyala malak wiyala kairo wiyala ko okay poson wa tanga chan likin poson Christ agitay lagan me saulang magan wat puk sarawi magchay ban sa muitan Jesus sa telmor chay bil sa God with Jesus makatton kosoya me pit kauno pit samao ama sani kumay kilangya masani yung warong ko kumay kilangya kumay kilanger samayo o bilmasani tami kilang samayo wiya ime wiya tami rongasan samayo masani ime so Jesus akatong kasalayang kitail samao makichawat watak chapuk sarawiyak chasa chamuitan Jesus ang kaunta chamor ngayon saraw sa chakatlong Christ pola po ngayon sarawiyang katlong retail reng kitailakan me saulang so magchastoy buging ngayon tabil bansa sa court chaban lamang magchawa sa pagchakanyan sarawi chaban lamang magchawa sa pagchakamelele pug sarawi ap chaban so rasa again weki Jesus raparabaki saulang me banaw daud kungene chaban ko sanyaw daud kungene chaban muitan Jesus sa chamor po ngayon sarawiyang kapisa chiki masanang god ngayon sarawiyang kiyong kichaltame melel mepit kuprang kauno Japan so Jamanat ki Jamak chasolang Japan men and miya sapol child relationship ewang God bukchana sa
Asa tame planen kot rasa tame kauna mama sani o tame ka kupurki o pilsong kan mako to mo child ikin galak kang ngai ki child kan mo soyer kete koledi kete nen selios sota paten kapakapa usama sanen kot ki child morla puk child ka morla me kan age just morla tra chelari pepon sa kalok chelari yawi Jesus and got to mok chel milar nan sapaik age chepa watak men samay wat ko ngai panini matulemao piltuawo kasi ya peacemakers okay peacemaker dan iban wat ko ang chay tatakan peacemaker I said, wow, I did the younger child me Jesus is a prince of peace. Wato malele yo people na sambawa jari. People me Jesus ki younger cha. A koto sani a chay pungla mongkot. Ke chay pungla mongkot sani a chay kamelele Jesus polang Christ kamagale sang child. Tiba chay kan so chalan kier people long kot. A konong chalanan ki people long armas karatas konong an mia chale muntiti. Chokoron challenge kailong ki aramas. Chokoron challenge suma kong aramas. Wegma Jesus katungat lole child. I kilel koyo. Me Jesus wadong chalan ki peace with God and peace with man. Okay nan selugo di bang watak. Met by making kopor ke coach ni me koros. Puye ya railway wing court. Met by making maaye. Po coach bang kachin kalala mawi raila. Met pay menan kapet upam papakan, borapana le tama kot katin inoki ang rail. Met pay mekinungong ki kapaya takuporong kot, po kot pang katin kaitar raila. Met pay mekin kalangan ng metikan, borapan tiar kalangan. Met pay menan kapet makilekal, borapan utial kot. Met pay mekin wiyata dogan kamao, so iwasami kasi ya first 9. Okay, magun wiyat tatokan kamao nang pungan naramasakan. Pagod pang katin wiyakan rela utan sapwelimen. Okay, ratik tuawa may sayir. Wegi ay koso ya atay puko. Okay, maso katay wiyaramasin likit. Aramasin na rotorot. Oy muntiting ko tatoni makating kapag child tap. Apag child tipan. Chaypan mela, chaypan laktakla. Gita drunk kauno kapeng gitel ta chepa mela mak chay su trip sapal chepa mela sotruk apwe kia chay lo sotar po miya makalo kong gitel me chay la ne kolula wali kap uk chay lang kak susu ko mor sotruk arian so me pepola nampunga chay lo kauno maular a milar na na chay puko a chay puko chay lang wiyala peacemakers ako so ya mag chay wiyala song kamao song kamana pungan armas ong kot kayu abang kak ong metekan koryao pagcakap kotrop ke kamawi pana nang pungan armas amak jay sa sakatete yang ral marana ne pakmangite parail kan o so bay sandipo so bay tong kauno ariyang yangan kot mimi chapo armas gay makarata magchapan limpa kong kot chastona ne ilok chastona ne ataliter momotsokan ang pangan keng kachako porong kot magichay sa pal chapa kong kauno chapan tata paik chachapila nana kapakap ke makchan yang missionary ape automatic kasalapan magichay solang yeyi paik kasalapan magichay limpa kong kot me yeyi paik chapan tacho wiya agi chapan tacho wiya po kita tawata kata tarongaya makuporong kot chailen usama sanang kot kuporong kot chailen kalok chailen kosaya yamu manay panan ke bebol nang pungan ngoyo kot yamu man tipay ka na pan makala so tali ka nuta cha pakmang ka tipay kan kahit pakmang kita okay ayoy kosaya baptize in John so and some baptize o baptize in Jesus kosaya na natkauta ko so magmalyang korkoronga baptize in son ganindang ral ron wekata tipral baptize la kilaga na ral wekata Jesus a to account sakala kita bang wekata o wakila kita bang wekata te patraka ni makita baptize ki kita bang kolula wilia kap imen chang Christ we are young child okay Jesus nang ko yun so lima wano lel walu ako saya me Jesus so ki young child Jesus ki young child bilo intra tuweta Jesus
ime banki yang gata ata wekata Jesus ime banki yang gata ata kolula chachoka pain ime karata chai koto re buen ka yang gata melelin bue kong got batakan kita koto re in Christ chakiyang ya chamor bue ime bilbang wato wakilao. Okay, magchay pan songo-songan so koros chay pan fail. Pag chay song-song kaya chay gel. Ininaw yung pan maula, ibang bungla, ibang gasela, masok chay pan kanuya pompop koy para mas luwet. Okay, amak chakoto chakong kiyan Christ itipan, milaw kisang yamma, sawasaya, kitong yamma. Okay, ala chay kel ren Koht, ar chay pan osa, machises me sawasayang katay. Songan maula koros, songan wokla koros, songan bungla koros, songan mayauta koros. Jesus Koht don so say child. Jotan chay ko so ya Jesus man mapolar mona chay liputi. Apniya sa machay sapal chow daud ko ngene sarawi. Karata ngayon saraw re child chay so anana ko so ya chang ngayon saraw yap sa kan lipo. Ngayon saraw magam painong ka child. Tama ko parang Koht. Ngayon saraw kong kisang ka child ngayon sampa. O kaparin sampa ngayon saraw kong kaibuyeti. Lala child dame sangren Koht. Okay, so ikot ko siya peacemaker kasampalan komiyo ngoy chan buya son kiyang ramas bebol. Okay, peace with God. Bebol ren Koht sanya cepan ndayang rel yang aja saraw yes chopal yela tipacaikan cepan wekata uso pesang kolula o wiliaka. Okay, chaso kolula wiliaka. Mana-mananin tao apang kapi a child more mong kauno. So, asama a child more an kepepolang Koht a child kak pepolang aramas. Klan child kak koi pak mang kita pacaikan mo. Ap makot say ko kita la mauro child bang kolokol cha rekertin sapong nararas. Child bang kolokol cha suma ko child kapanin tamak a child mong yung kapan wi kriyet cha kai lok cha. Pokot kele kak kamau yala o audeyang makau. Okay? So ibang kay dito, irajik tayo. Makin wiyatip silu. Meman makin kaparapar ke Christ. Kung kamakal kita peni. O kamakaleta peni. O en rasong ala makalagalang Christ. Okay, so tama wasakos ko saya more. At ko saya at. Lang medudok tayo na kamay kaya tapos ko galip solang, iyang solang. Ap tama wasa buksaro ka tete yung chay bang kamagalita. Chay bang kamagalita more in mass, more in samba, more in deep. O chay bang more in Christ. Okay? Minda kina son batak armasang kolula armasar baptize la. Jesus Kocht kita tepano apniya sa lukelo na nachamong yung Kocht kitong gital makap imechana na keep sapal mo na cha toto we na papai. Okay, nakin wiyatip kun palianta ko sonetin Koht puye kitip yeyi makin palianta ko soneto kumailasa makrais ka chen parato Puyen Koht kisang gital tipacaikan o soja tibre. Meman makin minimini yang Christ soja kan miminan tip. Ap meman makin minimini yang nantip so man kan kilang Christ o bil so man kan wewe ki. Okay, so ko saya me magchapangkatan kan gicay solong ati bab soja kak mo isang gital ar chay sukulang kauno. Jai chukulang Christ, jai chukulang lipo, jai chukulang tamiyo yang child. Magarita ati ki saulang o mamor ki saulang Wekpeseng. Kaya Japan men mamor ki, wegi gave up his life, pagdam detra ati ki. Abgajang kak yang mamor ki, yang mungana mamor, pensan bawat, rajut ki suwa. Seri kan, kumail der, muitang amanan, kataway kumail. Meman makin wiyata mepung, yeyi mepung. Meman makin mimi chanan deep, yeyi nain tepelo, makin wiya deep, sangat chanin chapyo koto.
Magarta checking in da ipsapal. Okay, checking da ipsapal. Eu singkilipo ikilikilang mana kaponda. Ai moment ngoi ma iputi cha ke tuetra. Popo dinol. Okay, popo dinol popo din lili. A pastorenda. Ake so ipsapal. Okay, so morin deep chakenda tenda amo po email wet. Was ko saya younger child. Magchay pa an excuse iti pa child kanok chay mela no Tepil ka child. Chachon chay kan yan sarawi. Chachon chay kan watpuk sarawi. Magchay pa an men miminanti pa so jay sapal no Tepil ka child. Ka child makakamay naramas lamlama menanlangaw yawi ka child. Magchay pa kisa nga chawun mumotsok chawut kola chanan masano chaban tiarata. Nanay mora sa tawakila na Tepil ngoy totoni kinyan sarawi totoni kamelele me cheeses ime sapol mangko to katito sa nanlang akatito pugila tipay kan amay soto wiya megot may soto ko lula wilia kap tipay me yasa ko mangoyar mas tipan kapang wayala nan hen okay amasani meman makin minimini yung at mimi tanan tip ye na Tepil makin wiwi a deep sangatan in tapio. Sapwelimen Koht yera so katsto ki karapa wet. Pue en kawela tatoken Tepil yet tatoken Tepil na kasayang aramas nan deep. Ue kalkalutui aramas kiti. Account Jesus a katston pola o kawela manamanen tipo retail. Mekarita aramas aman kinip sapala amor pang wakla. Ma amor soto wakla. Aba mekila mela narmastipan. Sapwelimen Koht man sota kin mimita nan tip. Pweki yeyasen Koht kin kat re o Koht ye sama. Ime sota kak mimi kin an tip. Okay? Also me komup sapal ngoyip sapal nganeng Koht mimi reta anso me chapaw niya ta tip nganeng Koht pan painong tan weka tatipatrakan. Charo weka tatipatrakan tatama ni nawang kauno Roman isakisu I Koht Roman de Hebrew isakisu I Koht en ma ko manokela okay aken ma aken manokela I Koht en ma ko manokela amen I Koht en ma ko manokela sapwelimen irachikituktuwawa sapwelimen Koht man because saya makcha saya meneng Koht kentra chaban soto miminanti puye ki yeyasen Koht takot yeyasen Koht mauren Koht kat re mauren Koht panute patlong reta o Koht ye sama ma yeyasen Koht mamor reta cheka kentama Koht sama child matawada Jesus got to put some power to got sang ren kauno sapwelimen Koht so tame akan to put some power tame kuprang Koht tame kamele put some power tame kotito sananda pando echa komuyongoy kauno kapeng gata wegi ata posonda Jesus polambon lobo we dong ya tamoran contact chawya sapwelimen Koht so atel kento put some power pan kento tame kuprang Koht tama Koht sweet chelyang sweet tama Koht pungi chelyang pungi chay sotaban wang silimong kauno me uyun momotse de uyun tiak de uyun ko santim panay so makchay pa anta yeyasen Koht mamore are ngoyo ay panay miyayar pinat kamelen message kitalale apanso mesapan muidong Christ minut kakao na chay no watawado Chela satar tame yeyasen Koht o tame penatay correspond mila pa pan tame ko sang ren kauno okay po masor chay sa limpa ko ang Koht ni melen tek chay sa posoni ni melen rachuk tuwa bambile cho kaprayang pwegi ang ilamao chay lang katsaman king chay tame masano pit me masani me pit sapwelimen Koht man so kin mimi chananti Nge jaban kai long giti kaden jaban ta ya tuo palwara me luet so ma palwara luet jaban wor yang en sarawi po ngen sarawi en kemesang inangunutuk
o ngin sarau me utu ye sansal amasani puegi ye yasen Koht akung kat re o Koht ye sama ime so taken mimi kenan tip ye me kasaleta Wekpeseng en sapwelimen Koht kan o Syrian Tepil kan meman mesota wiata mepung Tepil sota pakong ria kaiteki sapwelimen Koht. Okay, aramas man metreke limbak aramas man me wiya pung ekasalet me sapwelimen Koht. Okay, so anta Wekpeseng en nein Tepil o sapwelimen Koht. Sapwelimen Koht seri ye irailakan makolula anda ye yasen Koht pilpan mimre. Chaka kolula abjasa jamuidang ye yasen Koht en memore chel takot ye yasen Koht kuperang kauno utame melil kan me pit kauno tame melil kan me pit kauno ma e ye yas re child imechai panasoki menain Koht kichai katek nein Tepil. Okay, so asota maran Jesus yang atra sarawi esota wakit kitella esota kitong kitel pung anat kisarian Koht. Amak jebang kolula wilia kapo ye yasen Koht me wiye mamor limbaken Koht me wiye mamor tame Koht kamelele tame Koht kupurki ime wiye mamor kakauna tel mor aimo magchay kakatan ki kitel sarian Koht. Amen. Kapor kami masanan Koht kop kapurpuriang puegi chay mi minan ki woken mui na nan mui noa ni tuan masani nan mui noa wipan moment kauna katto okay pang wiya patapatak persecuted aramas huang aramas kailongki okay pang wiya pereperen nein Tepil apramendaki. Okay, so ye kapakap mechaban lom ku Koht magchastu masakaramas Tirnarmas kinkakas kalamay masakuk magchastu masakaramas akchan kapakap kichan masak Koht pumakcha masak Koht apamia tuan masano reche magcha masak Koht achabangak kin rurlaw kapakap o kaunong kak masan lagi magcha masak Koht chabangkapayata tamagchayang watakata torongata makuparang kauno machapan memor ke mor naklapalapo kangodi kaitek masak Koht mo lagi po masak Koht wogi lamuki istumen wiyata pena yongoy katiasang tame kitor puegi sui puegi wiyata tongi ay matamataw dai wiyata suyay kapakap cheban lamuku Koht cheban masak Koht niya cheban men rapaki tame melel niya cheban men paikiang tame chekin watakata nan masanen Koht. Amen. Min kakela kay kichel mimi nan munain so kom ye yang laipwat nan tiang wata kodial silu. Okay? Nan tiang wata the 7 churches. Momotso isu me kauno kasaleyang John en kilang momotso isu wo kasaleta morin saulang. Okay, morin momotso apniaratuk ikamelele me pasosayang morin saulang. Pueki chaban so to mong Koht ki atamomotso. Chaban ho mong Koht ki tamagitay koros chaptalale mi masanan Koht. Asama chaban ho mong Koht apang kadengeng gitay song koros mo kosaya pa wiyawi nan masanan Koht. Eso chabanin din da isa mo amparon yenya momotso keniya yawana mo sa sang mo so. Apang kadengeng gitay tama chay kamelel me toke sapol mamasan. Okay? Ore imekarata ma chay kamelel kan chang ligen buk sarawi chay lanane kolula chay lanane pokmang kita chay kan chay lanane kola patron sarawi kan me patapatak sana buk sarawi bukian sa chay miminana song kiwok an son wokulaf an son kasela tame melel an son kasela aral poson chaban socha men acha posonen kiwokila nana mir nan masanon Koht utana pan wiyawi achaban kopriamoi utana pan wiyawi
metodo bang kesela rai poson ye kapakap nion pil kapakap kin kapakap kenuk okay tu itu ngoi ikin patak live online apak tu kin kelepla ikin pen sang kauno instrument lok tokla instrument patako ramas toto ongai lusang kamor we kakuyawi mainko kakuyawi okay sangnya takan su kautila sangnya tabang kamai ti kakuyawi sangnya tela leta yolo kayang wayon ta compromise tu etra pangala ta memele pochai mangkapareni ramas okay so intindan ang kotial silu riau tayo wasa kwa sa machay pang water the 7 churches so kay kasaliyang dyan sangan maurap sangan dyan riau kauno po kata me tu etra so dyan me ko to wang me pit sangan maurin so lang at sangan maurin church mo so me ko siya ye Smyrna o Philadelphia tamaray karakter relolopot or persecuted to jarmas wong ray relokolongki ray kalok aprestowudi okay or lalapot kauna rapaki so lang me ban lalapot so ichubang watakata wasaka makom yang ya okay kin rapaki ya watawatan barangwala laleso kom kakwata kotial riau ako saya sangat momot soka okay ap menintang chal nan momot so isuot me riau kauna pilata ye Smyrna o Philadelphia pekira persecuted to lelong kapala prostudi ramas kailong kan rail ya kawai rail aprostudi orela la potong quad imu kan me pungi me tika me compromise me dead dueta au kauta dueta nan ngene melar okay me pilkeselara first love solar on fire so sangko chachan cheko so saya momotso ako so saya mauren aramas amma aramas yaira child na child mauren solang okay men kairoi ri ki child puk child de maskun sele mon kauno year katto ne child lambakan kun okay I mean men to ta cho kapaka puina wawa o will share we kinan sampongat lang so much cheban kowina nusin sampa wasa koros wasa toto yakan troyo megot me test kon romas wana laut lar Jesus masani yung child got tong kauno rasong matakan linated menin tapio me malamal o tikituk meto totalar o loud que serio koryang repeti ya serian kauna bangkat to ap mon kauna bangkat to apa muitong an Tepil anso what say Tepil anso Tepil anso anti-Christ meto cha kauna bang withdraw kauna bangkat kisan sabol mogan iut muitong an Tepil anso what anso kauno to try kita kilikilang suwet ka kauno muitong is a judgment okay watak nang kautia la ko saya the 7 seal Gagas ko siya te 7 seal ngayon kamkamelele chamiminan 6 seal meto ta tolong o utoki to talen kolokoloko kame kitai kilang e ko sang ren Koht mai tong and so on Satan and so ye antichrist okay Koht mai tong po kamyo ngayon changala ren kauno sanya check rong patang kan chel lukuriang Koht sanya chel pink long silly kapala kap chai lukuriang Koht okay kauno amimi na sapul ma judgment ka take some power ki muitong kapal klangway na marka so much of evilness po kita drive po kata Koht lika makan po kata Koht oni kano chai wataker nang katete marun and so chorus me men Israel baik para rong Koht mi borail and so chorus maral mo yung katangala likin kauno may dang aral muntiti kan and kalaway railti and we are kaway rail silly okay so song troyo history moment book sarawi I chame we and so what
So yang kamelele mesotra yo manaman lautsang manaman encouno. Apan sa what kawal ka makijay lilil kawal makosang ren Koht kaitan ren Satan. Koht we maitan cholango and we keep pour upon this earth. So kan makijay gilgilang. And so mabang rapture church yan so mabang kiyang Satan anso. So Satan ban wiya kawela saulang koros mesutra kukola. Satan ban wiya kawela aramas koros mensusa kan mesuikala Jesus Christ as a Messiah. Okay, magarata chakang wadak nan kodiyal majas chuwe wege chabangan ponopon kita menta keme bamia raptura wasan din tame ka kauno papanta ban sola sapwelimen ako so ya mensusa kan. Okay, and some rapture bound we are a bit come young rapture up the church. Kita we are church of Jesus Christ. Imagine we are kila Syrian God. Me poson kan me sapal kan me pangko kola kay dek chon sarawi. Makita chon sarawi ak drop psycholu kila te patrakan just like wokilak chapan sujayang rapture. Amak chaka melele me puk sarawi or chaka ngaleta chip an some Satan pamporta anti Christ. Lang eu sign imunan so the third temple. Okay, building in champastaraw yo kasilipak pang kokoda nanusa kasaya me kokodar ansa me kokoda eu sign in kokopen imun sampa anti-Christ pang kasinan ng champastaraw yo wapang patapatak sang lale. Okay, abang patapatak sang lale ar sign koros na kier yi makita la wiya la rapture bang yaw mona bang wiya chan melaw paten kapaka o kalok tas chaban men saulang an luwati po chapelen wiya kawela an sawo. Okay, magarata magchak sigisin kalok ta gisin kapaka turuna chay panini ban luwati po restaurant resosa relamame yang aja sarawi mawar yang aja sarawi Tepil sapalak memorentip jasaik mau jasujapan yang rapture Jesus pan rapture yala aramasakan me kapat kita kapat pot kitancang Christ kamakel taro susui kala ti prang koros. Okay, okay kita sola me sapal ban left behind pugita susu kau tian dipacakan magcakonang we kata apang wiyawi. Okay, patrong rel me susakan me sui kala Messiah Jesus pura wiyawi atapang katstor sa sayar ke me katstor resoi kala. Okay, so atamarapan nanarai stati ki nirai puksaraw rasa me masayaw pang koto mon anti-Christ. Asama anti-Christ pang portara pang puriamay pumasayaw ye Jesus akatto Israel soi kala. Okay, Israel pang kolulan so. Okay, pagkita rapakpakir tama kukop ko sa yaso reasa. Asama anti-Christ pang porta yuder chipiala ramasi uder kamela karamasakan mesuda partisan mensusa kamesugala Jesus raban ipsapalan so raban lukuriang Christ so iwasama nang kodial kosiyame pare suung kalokoloka kauna pang kamochera parcha seluala puegi sapwelimen akan ten momalapon akosokosay kisolang koros meban sujayang rapture akosokosay kisolang koros amin mensusoko okay we pilipilin wing Koht men Israel ka rapan komorla ansawo aptami ko saya dati so kau tiang patapatap wiya kapakap uri chawdong ramas national koros. Okay, makijaga kuwi ko sayang ramas kuwi ko sayang mabil sutuka ko sayang telepon pwede na ramas kak chay sutul kuam te bon peite sapana pe aprakak rong masanang Koht ulukuriang kauno. Okay, just try maka ipsapali ka kila kayuk kasya nane namanangki kasya nane masabwenki kasya nane so kautiyang makrais bola pa chailen naur tacha bang wiyen senki atakalok chabana sa machanane mesang insana chaikan pukuprang Kohtang kakpoida Jesus mesang peni pukuprang Kohtang kakpoida. Amen. Hallelujah. Chay kapakapa. Main siwa Koht kaun labalat mamia me suma wasa. Release maula ng palwaron ni marangkaun Jesus. Ekara maula
mamia me suke en Wekpeseng suke en sorala ni marang kaun Jesus mamia me chalau te sumao noyong te song en sumao ta sumao ngai sautakan resiso renounce ni marang kaun Jesus kalangan ki ang komo healing power virtue makosang reme deliverance restoration bebolang God ang kak set free Mong koros me bound te saliti te proper sani te toka na munchichi sa kawela te toka na munchichi asa lugeto kapayen nga na musarawi bon more koros me pande kuriang komoranwat bebolong koten tia ta botong kamaur kechala o moren alesang komion aude yang kitsen kak ngongki o pasang te ndayang metrikan kom katin masan as we freely receive may we freely give. In the mighty name of Jesus, we are at Koht Amen.